Nем аттарды, жылқыларды көріп болып туғандар. Ошо сарайларда Құдай бұйырса, қошқарлар көргенге кетіп бара жатабыз туғандар. Айтшы, машинам бар ол жаққа. Шо. Айбар, күлісті беріп қайтшы. Айбек. Яқты қошқарлар екен туғандар. Яқты ат көрімдағы ақбаштар бар екен туғандар. Ошо сарайдың ішінде. Яқты. Черный, да, много, да? Да. Есть привезенные из Таджикистана, которые я сам привез. Алар бізге шыдайды да, спокойно ше. Еш ғана күндер үйінде тұрғанда шыдамайды олар. Жемде тұрғандар ше. Шыдаған мал керек. Иә. Кәдімгі қазір істе жүре береді, дұрыс па? Қошқарма жүрген қойма. Қошқар жоқ екен, бары солықтар екен туғандар берді. Бары солық екен. Береке ғой, береке. Вот там у тебя хуйный мат какой. Қазір шығады қошқарлар. Шығарамайды бәрін кіріп көрген. Олар менден шыққан қошқарлар. Бұл Сарыөзен амын олар? 80 баласы. 80 баласы. Ай, менден ішінде алған. Неше жасар бұлар? Так, это от 80-ки прямой. Так, 3 жаш. И қара. Ой, апарам. Қара жоқ екен берді. Да бір қара бар бұл. Қошқар. Айбек. Подарка даяқта, подарка даяқ. Рейна кейсі кейін чапмыз. Қойларын көріп отамыз. Вот 80-дің прямой балдар. Легенда 80. Вот тут Сарыөзен. Қошқар. Екі сары қошқар. 80-дің балдар. Мойын өрлі, жанар, мойын өрлі. Мойын өрлі. Мен қарсын жетпей қам. Мойын жоқ. Қанша тонна болды екен, Көмек кесін да? Аяғаға нау. Мына қара Василистер деген баласы. Мынау, Айбек. Айбек, қара қасқа жатты. Ойыннан далаға шығады. Вот, арашан. Бияқта да ойлар екен тоғандар. Аңғыстар семіз лайықтар Ат корым да бұл бар. Ат корым ба? Болыс ба? Мынаны қарашы. Қорыққа мощный екен. Сементал мұқа мощный. Вообще мощный. Да. Производитель ма? Ат корым ба? По-любому. Шыққанда бірінші күтеді. Тоғандар, ол сарайдың немесін айтып берейін сіздерге, ол сарайдың. Мол жердің полы моңдай уклон болып тұрады, бияққа. Мен мұрда келгенде сұрағанда түсіндіріп бергеношоны. Той саман төгөт нары дуалдың түгіні. Анан бияққа чөп жегені мойынша жем жегені келгенде, мұна боқты өздері бұлар төйлеп бері сүріп келе береді. Пұты тайғалам сүре береді да.
Бирок мен 2 коюн атала. Анда времени менкилерге да түшүндүрөм. Ана могул жерде монтип богу чыгат мына. Şu saman aralaş bokmu. Kıgı deyin kıgı. Ana mogul жерге чыккандан кийин лопата менен алып коет. Мына мисалы үчүн могул жерге чыгып турат мына дагы. Мына ушинтип келип түшөт. Менкиге да түшүндүрүп кеттим. Şu uy özü эле нары басып, бери басып, ары басканда мынтип буту бияка тайгаланып жүрөт. Мына туугандар, мына могул жерде чыгып турат мына. Биякта. Булар чисто. Арашана болуп тур туугандар. Ушул койлорду көрүп аткан чак азыр туугандар. Широкий, а? Жон. Широкий деген Получается, карабинский вина, да? Я тебе одно скажу, смотри. Это Кораблевская или не говорит? Да. Он нет. Давай поспорим. Давай. Сейчас говорю, ему просто. На, что? Посмотрим любую вещь. Ты как докажешь, что Кораблевский? Я докажу. Как ты докажешь? Я докажу. Ты как докажешь? Скажи. Я доказываю. Смотри, я тебе одно скажу. Абдулла Шариповтың линиясы, красавчиктің линиясы бар ма? Узкообразный идет. Кораблянның балдар бар емес па? Корабльдің менде басын өзім жеген ғой мен. Сойып ше. Басым мынандай болады. Разница типаж по голове идет, брат. Мындай да? Корабль мен досым қорасынан туылған. Нет, фактически. Оқсаңар, корабльді мен ал дегенде алған жоқпын. Осындан кейінгі памяттағы еркегін 3 қосып қойып. Гошаның балдар. Корабль Гошаның баласы. Қошқом. Өзінің маткаларына қошқом. Туылған, бақтап алған, бақтаудан мен алдым. Али Баба, можно тебя? У него челюсть просто... Не, челюсть здесь не. Это голова корабля или красавчика, скажи? Вот, это голова красавчика или корабля? Ну, не красавчик. Не корабля, у корабля голова огромная, правильно? Ну, не красавчик, да. Не, вообще говорю, смотри, вот. Он, Кораблевский, он грубый, да, вот, большой. Голова, правильно? Грубый. Просто с Сайсоном сравни, братан. Сайсон Я ничего не говорю, я говорю, просто по моим понятиям я тебя объясняю. Ты как докажешь во всем том, что... Самойын жақтап Аспирта басып көрінбей жатыр. Аш ана. Телефон мозг готов. Давай. Алло, Аша. Кораблевский, я сразу... Да, сломанный. Это не значит, что Сломанный зуб вперед пошли. По мне, материнская линия, если берет, может другой идет. вот я говорю. Я правильно. А так это не 100%, братан, что? Братан, лимузин. Любую вещь, когда покупаешь, надо ломать его, понимаешь, братан? С этого начал, братан. Айбек, аж уже подарить решил, видишь, вот ушел уже. Не, голова, серьезно говорю. Корабльді бір легенда ғой, дұрыс па? Мен корабльдің басын кесіп, өзім жеген. Асып жеген сол. У него голова как у лошади была, да? Огромная. Айбек, вес қаншаға дейін барды, Айбек? А? Вообще тартып көрмедім. Жалғыз қант Мен сен танымайтын ғой, бауырым ол кезде, сен танымайтын. А так, Челюсть сломанный, поэтому... Ворон не разговаривает, можем и так забрать, братан, с челюстью сломанной. Хоть брак заберем, братан. Баран не разговаривает. Қаншауын Айбек маленький. Рамиль, сказать его, кому конкретно он идет? Стариковский идет. Уши короткие, голова Стариковская идет. Уши мощные, 21 у него уши. А что или? Челюсть, голова большая. Кажется, уши короче. Жирмавер уши. Жирмавер. Уши нормально, Жирмавер я, уши. Молары тартып қойын оғандар. Ошонға бары қызығып қалыш саяқта. Мен бұяқта, Қожаке! Бұлар бір нәрсе деген Қожаке бұлар. Қожаке мам сөйлегісі келіп қалды шыда.
Мне просто сказать 190, я там Нельзя такого нет. Нет, 190 нету здесь. Я тоже сразу сказал. 190, чтобы он... Максимум 170. Бияқта ойларды айтып қойбайсыз қысқаша эле. Аткорм бу аяқтағылар айөкөге. Аткорм бу? Монун ичиндеги ургачы козулар өзүгө алып калган козулар. Эркектер болсо ошо күзгө чейин бага үстөм, кыштан чыгып кетти баары. Күзгө чейин кочкор дайындаш керек деле. Ооба. Быйылкы жылы күзгө кочкорлор дайым. Кочкорлор даяр ошо. Азыр Элүүдей башкалган. алабыз, катып алабыз. Азыркы учурдагы баа. Эркек козулардан азыр жок. Азыр жок ошо. Күзүндө бизде жылда алган кардарларыбызга эле дайындап беребиз да. Оны чоң буқач, чоң бука. Момериңизди калтырып кете берели. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде сиз менен байланышып сүйлөшөм дегендер болсо, mesela видеого номериңизди айтып кете бериңиз. 709 71 80 51. WhatsApp'тан эле жазгыла. Чалбай эле койсо жакшы да, жазып койсо биз жооп беребиз. Чалганда көп учурда ошо болуп өткөнбүздө жооп бере албай калабыз. Так айтып коюңуз. 709 71 80 51. Жазыш керек WhatsApp'тан эле. Чалбаш керек. Чалганда бошой калат экенбиз, анан албайт, анан жооп бербейт дейт экен элдер, ошончо жазып койгула. Ангустар сатылат алар, Аңгустар сатылат. букалар. Аңгустун 2 айга чейинки торпоктор 50 миң, 6 айында элесинен бөлүнгөндөрү 85 миң сом. Бир жаштыктары болсо 100 миңден 130 миңге чейин. Букалар, даяр букалар, жазга даяр букалар. Алар деле бар. Киргиз салар. Багылган буканы көрдүм да, ошо Симентал, таза симентал, жазга 4 жаш, Россиядан келген. Биз бир чарбаны ошо биз уруккале берели деп атабыз, болбосо этке давно сойтуп салмакпыз. Уруккале. 4 жаш бука экен жанагы чоң туугандар. Алпаш. Сементал экен. көккө ар жак көрөмөй калдым.